Hurmatli No'xat Qo'ymatovlar kanalının katılımcıları, bugün 25 fevral 2023 yılı biz No'xat şahrinden sizlerge ortalarını kısamen tanıştırıp kettik demekçiyiz. Barınızlar No'xat şahrinden жалғыз салап айтмақшымыз. Бүгін iş günü banklar işleydi. Şol жерден маалымат алабыз. Бизден алсай лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Урматтуу кутуптар, кеттик анда. Birinci Bayçın Bank'a geldik. Bayçın Bank'ta 87 сом 32 доллар, 92 сом 50 euro, 1 сом 14 rubl ekan. Урматтуу кутуптар, rubl түшүп кетти, караңыздар. Урматтуу валюталардан алмашып койгон жерлер көрөлү. 87 сом 70 доллар, 1 сом 13 rubl. Казак теңгеси 0.13, Өзбекстан 0.75 деген қараңыздар. Урматтуу кутуптар, Экоислам Банк'a келген Экоислам Банк'та 87 сом 15 доллар, 92 сом 70 euro, 1 сом 13,5 rubl ekan. Урматтуу қараңыздар. Экоислам Банк'та шындай екен. Geldik Finka Bank'ta 87 сом 40 доллар, 92 сом 80 euro, 1 сом 13 rubl ekan. Урматтуу кутуптар, қараңыздар. Урматтуу кутуптар, шундай No'xat Qo'ymatovlar каналына қош жатайын. Аман тынч болуңуздар. Бүгін No'xatта жан жауып тұрады. Жан жауғанға қарай сіздерге қысқа таныштырған келдім. Урматтуу кутуптар, сізден алсай лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.